Kad kažemo uvo, obično mislimo na ušnu školjku. Međutim, ja ću probati da rasvetlim šta se krije u dubini uva. Uvo je anatomski sastavljeno od 3 celine. Spoljašnjeg uva, koje čini ušna školjka i ušni kanal, a završava se bubnom opnom. Iza bubne opne se nalazi šupljina srednjeg uva, u kojoj su smeštene slušne koščice, čekić, uzengija i nakon. Bubna opna prenosi vibracije zvučnog talasa na slušne koščice, koje su tako uzglubljene da ove zvučne talase pojačavaju, a poslednja od njih u nizu, uzengija, prenosi ove zvučne vibracije na unutrašnji uvo, gde se zvučni talasi pretvaraju u nervni impuls, koji putem akustičkog živca odvodi ove informacije ka akustičkom korteksu velikog mozga. U unutrašnjem uvu se osim čula za sluh nalazi i čula za ravnotežu.